Kublai pi baro asha kutub khubor jangi kadon Bosco Media Network. Kimat bakong san menta ka sngi kilong. Dawa ka UDP bantung daki jing tokit halor katanat boarding. Dawa uba lambor ban kemi ki shipai Assam Rifle ki ba pentut yakayat ka yang kinong shong shnong hapom lakrai. Tungkam nong hikaya ki 1000 lais pa arphongut nakabenta ki school lower primary pat khandai phokhandai ngut nakabenta ki school upper primary haka jilla. Penbena Menteri Ketenat Pule baya ka eksamen MTET in platform hau benai jelleu bat naitung 1000 arphwe. Sementara kini pai si khubor ki ba khambanya. President ka United Democratic Party baderu ulampang jong ka yeng dor bar thawan ka jilla uba met ba lengdo uladawa na menteri rangba ka jilla bantung daga jing toket ban sei perthailot ya ki jing sha kan tho baharukom ki bayadei bat karukom trekam jo katanat boarding na kalian jong ka party limdan kila interest yang ba kalian jong kalong first of all ko ba dei ko ba dei ba na kalong ban pe halor ki to ki issues ki ba ngara kado hak city ke jonga ya Chief Minister. Baka dan kami ya intervention dan yang kejung jungok kejung udala dehi ya gitu ke isu kepada corporation. Kata kalau na so kumni di points ki bangala iyo ngala nodan tu masa share batri ndeke ke bangal I hani kalau tak kali na dawa ka independent inquiry they ban conduct immediately hak bagi kam juga corporation kalkum kitu kimat kiba ki point kiba na kalian jonga bana kalian ka party ngila highlight number 1 number 2 lada kene ke inquiry team ka don balap susu beyond that also na kalian jonga na ka banta ka jipun baik ya ka corporation nga pa yang subha aku bagi kata nama kitu kilong kijing tip kat bangi yo banlum manlang ke na kata ka daw nga soban ong ba hadin baka inquiry report ka dap don kam la kalong yanu but hangno ban pen baik di ban no sobat UMLA ka second Joai constituency Uwailat Miki Shilla hene ka sngi ulawan shakmat ban sheme ka tika COVID-19 baningkong batep kum COVID shield ha churwaku urban health center kabadan halat lumkerwiang Joai harengkat ki katto kat nengut ki MDC ka JHADC bat ki dukhat ka party NPP ki MDC ka JHADC ki balawan shemtika ningkong hakani ka sngi kentup ula khondekar MDC ka so menting klit terci u ailat boy MDC mukla wa yajer u bright star cermang MDC Jowai North bad usaron password MDC Jowai South haka jingekran bad u wailat Miki Shilla u yatho kadaw bo uslam ban shemtika deina marba u ailat shwai ki bala khamhe erta nalor ba ki dawairu kidang duna mentapat kumba ka sorkar kemiru kalapen bena banado ka shitarik benai basan arjar arphoi in sedang IT kano wadiki ba khat prasndam shaneng na kata kada ushim ya kani ka kabu kum shibenta ban ai mense mi ki khon samla bakin wan shakmat na kaliang u bright star cermang MDC Jowai North pat ulapen sngoba haba sedang udon ka jing artate ya kani ka tika na babon ki ba pen sngo thu bakla sharum shaneng kumjuru hagi social media Hendrai habak kadu hi nakadaw bu uyo iya ka jing porstat kani ka jing pang usami shakmat ban shim kila yada da ka mense masngu scam ya ka jing pen kre ka sorkar na ka benta ka kwat ka khia upat ba jing skiat yo bi nadu na chua hi ini yang bonding yang yo hi ka man ko ka te dep ki pe kani ka first dose ka ni ka covid vaccine dengan jing snyao yo nga snyao ka udang khandro tengah chot e la chua ibu dah herta ni hak kamu TV baru kamu kata tu vaksin yang mana tu limited. Tadi tidak ada ngarap yang impor. Kamu ada berbenah ke sorkar dia atau untuk first yang berai yang next month. Wah, start mengambil ini COVID vaksin ni bertanya atas ni sini. Dengan legasi kamu kecimbu vaksin yang kontrol yang wajib man. Tadi tidak ni dapat ini ini first dose juga COVID vaksin. Tengah ini por kau tentu baik baik kamu ada yogi kamu tambah ini por jengku yang meninggi COVID cases mana sih kamu tambah pada ketika cuai kau ile nangku tengah ini tidak tentu ya di kontrol yang rohi kinong cong yang kerja yang rohi harus yang kau yang micik mak yogi ya ketika COVID vaksin ni pak kamu jengku yang wah kami di por yang nang yo wan suki Tawati statement to be boy ye penni order
central government wawon ko pai kawan ko ke kam lada ikamai taksi lani chong dukan ko chong yao lani wan travel wong yi dukan itu ki wada dep covid vaccine teman boy ai mesti kompor dah ya panik di pai ba dah ya mi yi kurman kene dia dah apa ko tu ya ki nong chong chong yo mi kan wadang ni por senyap hai jawan cak ini center untuk krek dari sorka dan itu ya ketika vaksin ni minta orientasi ni minta COVID-19. Haka arpo khandai tarik menta ubana yayong hajar arphuwe uba lambor malngyang MLA jangka nongkrem constituency ulalum ya ka jingyalang bakentup ya ka DC ki magistrate director general ka Assam Rifles USP East Khasi Hills ki BDOs ka Mauring Keneng bat melim CNRD ha secretariat habaya day bat ka jingja ka balajia ha ka arpusan tarik menta ubana yayong ha kherdap bandrung shaka ktem shipai Assam Rifles badon ha kenton umon lat nongkrem bat ki shipai jong ka Assam Rifles kila pentut bat show ekipat ba ki bayat lenti na kanika gate banet shnong pamlakrai bat ki wei ki shnong bamarjan nakaliang uba lambor ula dawa ban kemi kini ki shipai jong ka Assam Rifles ki badon kti ban show ki brew bat shu ula ong ba kim de show ban pentut ya kayat kayeng upat ba baru ula ong ru ba ki bor shipai jong ka Assam Rifles ki de ban pleno ki khrdop ki badon hakte ka jaka khnang ba ki nong song shnong ki la ban yat ban yeng klem da don kanu ka jing penwet yaki ulai thu ru ba ula betha ya USP ka East Khasi Hills district ba un pha ya officer in charge jong ka Madan Rating police station ba un penlong ya ka jing pahara hakite ki jaka khang banang ni shakmat ba anam don shu ki jing huri hura kamot kini kinya ni habi hen lor te kalong ba today na magata pila ya apologize yung bangin pentikina ba kanum jashu namar mentang yung hot pipi yung kanum jashu da shai wan duwe pat udg uba ka jinglong ju ka ba khamper kanwan biang ka ju ka kes te khnang ban ensure ban pentikina ba kanum dan shu kanu no jingja ba ka police department in sadon ki patrolling duty jongki bakin bu panpet ba ka harassment ya kipat ba kamdei ban jasho bat ka patrolling jongki police patrol kinlet situ ki jaga kha nagapo shakapor banlet ban yapet ban yakhmi yo kadon biang ka jingle don bor nakaliang jong sipai tiyamanta ngilapan bet ban bu shwa daga police patrolling banpet ba kibre jongi kinyai suk yaisan napo katuga jaga kabaar mula ken biang mentan da basyan kitar bay kagit kabayat lamba napo kanton umon syadu syapo yo pomtia syapo umyo pomlakrai don kam ban pli ka khlem dakhang namar kumbolong menchua kagit kaplibet kibre keletbet kirung yami namar ngiya nagasrok pildi tementaru ngilong ba yakagit kabalakhang khadep kabandawat dayat wat mangaru haban up banyen bagin play gagit bateng kimithu kikali dai mano talda yanga kumulong mikmat kimithu hatu gen ithu ikipadba kalong ba tetay na magata nga shem yagaray kapaskam bakigit kibalakhang deban pleno bakinya kabaman bakayo kahat kajingadi jethi jong kinong shongshnong kimamarjan kibadi syapo kijaka kabalong Siapa jong ka jaka jong sipai ka business transaction kade banya ibig kambujuya. Tigani kade kabang isko ban pensngo happy menta janmit but ngin sa donbiang kaju ka review meeting. Now benta kumno ban wanda ya kajing yejan ya kaji day hapdeng jong kirupad ba but ki armed forces namar hakani kapor. Kari India bro kaway kadon haka crisis ka basyakay ngidon kani katma kabang ile pa siya baginongsun kibampaw kadon ka threat ya kari India nakabenta ban penyat bet ya kajing pule puthi ha ka jilla nakaliang katanat education jang ka sarkar jilla kalathong ya ki 6000 lais pa arphongut kinong hikai nagabenta ki school lower primary bat khandai ko khandai ngut nagabenta ki school upper teacher education bat kidairu ki bala pass ka examen MTET
Ulaya thu ba nakaliang katanat pule kilaya le kat bala ban penbiang ya kejing don kinong hikai kat kum kejing don kam ki skul bad hakaju kapor ula ong ru ba ka sorkar kan pet bat bishar banya bad don shu kanu ka skul ka bandon tang uwei ni ka wei kanong hikai ula penslori kinong song snong sheki jaka bakham jingai na sor bakin sngotra ya kini ki skul khnang ba kin la banya rap ya ki khna ki badon kam ula batha ikinong penyat snong bakin shim khia ban pentip shiki bor penyat lada u ne kanong hikai kim kit khiai ka kam baki penshat haki ula ai ru ka khubor ka basha ya baro bakatanat pule kamde ka company thongkam bat kinong hikai kimde ban khensting ya ka kamrang bat kimde ban khnyum lada yo hakano kanu ka skul la kalong hasor national kondong hendrei kidei ban let kat sebab pha yaki da ka sorkar. But one more thing I want to request that the stakeholder, the village community, to have the sense of ownership on these schools and to see that those teachers who have been appointed, they should attend class. And if anybody does not attend class, they should report to the authority concerned so that action could be taken immediately. Because as we know that during this rationalization process, there are some teachers who are in Shillong, they have been posted in a very far away. So as I said, on the 5th of September 2018, that education is not an employment agency. We employ teachers to teach. So I wish and I really want that those new teachers who have been recruited, that they should serious about their work wherever they are posted, so they try to do their best for the benefit of the student. Hakaju kapor ubalak men rumboy ula pentep ru ba ya ka MTET examen banlong en perlat ya ki form nadu ka shipau tarik ujileu arhajar arphuwe hadu ka shipau tarik unaitung arhajar arphuwe pada ka examen en pendep la kumnu hau banai nailar mentau snem. Notification have been brought up by the Directorate of Educational Research and Training. So I think the last date of filling of the form, I think in the month of July, and tentatively the exam will be held in the month of August. So these are the deadline which we are planning to do for this next MTET. Pada kitu ki khubor ngila poisha kabakut tar hadu bangin dia syambiang kublai shibu.